I veliki pozdrav svima ljudi, dobrodošli u novi klip na kanalu. U današnjem klipu ćemo raditi jednu reakciju na autogolove, znači vam sam našao video top 30 zabijenih autogolova. Tako da ljudi, neću puno da dužim, lupite taj like i subscribeujte se dole na kanal, jer malo nam fali do 1000 subscribera, tako da ako možete da me pomognete, lupite taj subscribe i naravno zakucajte like. Ja neću puno da dužim, idemo na klip. Ok, vamo je intro, imat ćete link u opisu ovog videa, ovog originalnog videa, tako da idemo. 30. gol, idemo, zabio je Kargas, neki, what the fuck, šta je ovdje bilo? Ovdje je htio izbiti loptu i zabio je gol, gledajte, vidi ljudi ovo. Ovo su imali napad, ovo nije prošlo i BAM! Koji frajerbuk. Ok, 29. gol da vidimo, Alaba, Austrija, ok, da vidimo šta je ovo. Oooo, brate mili, gledaj ovo, gledaj kako, gledaj. Lik je mislio da je golman na golu, ovdje on je izašao malo sa strane i naravno, dobro, ovo je slučajno stvarno. Idemo 28. gol, da vidimo ko je to zabio sebi, Traore u Liverpoolu, da vidimo ovo. Opa. Jao, brate. Ovo, kako si ovo mogao napraviti, what the fuck. Ma sam da je ljudi izbio bilo gdje, sam da nije u gol, what the fuck, koji lik buk. Ao, Lauren, Arsenal, da vidimo šta je ovdje bilo, bam. Ovdje ga je lik gurnio pa je, brate. Ok, da imamo Polock je neki zabio, Manchester City. What the fuck, gledao ko da je namjerno htio, gledao. Mogo je izbit bilo gdje, mogo je škarce napraviti, on je glavom lobovog golmana, brate mili, koji si ti lik. Ok, idemo dalje, Lee Dixon, Arsenal. Ovdje mogo, brate mili, izbit bilo gdje, on baš kod golmana. What the fuck, gledaj ovo, mogo je i ovom igraču mogo dati. What the fuck, lobovog golmana svog bog. Ok, baš su mulci, tako malo nazad. Jefferson, da imamo šta je ovdje bilo. What the fuck! Kako je ovo uspio? Gledaj ovo! What the fuck, brat? Glo, namjerno je opalio. Mogao je primit i spalit negdje, bilo gdje. Robin van Persie. Brate mili. Ja ne mogu vjerati da ovakve autogolovi mogu biti ono. Koja su namjerno gledao. Namjerno ko da su gledali da... Možda mislio da ima iza njega igrač, pa nemam pojma. 22. Dario Veron, Pumas. Vidimo šta je ovdje bilo. Dobro, ovdje je mislio lik izbit glavom da izbije prema naprijed i nije mu uspjelo baš, pogledajte ljudi ovo. Nije mu baš uspjelo kako je planirao i bam, i lobovog golmana i gol. To je to. Bar se može pohvaliti da je zabio gol, ajde. Vidimo šta je ovdje bilo. What the fuck? Ovo golman, ovo ne bi uradila najveća budala, gledaj, htio baciti i baci u svoj gol. What the f... Ja ne kužim kakvi nubina igraju nogomet u bu. Ovo ja čak ne bi napravio. Toni Popović. Ok, ovo je neki naš... Nemam pojma. Petom, brate. Gledaj ovo, je li je petom? Je. Brat, da si zabio drugi gol, da si zabio protivnicima, bilo bi baš preljep gol, ali ovo i nije baš. Flem, da ima ovo. O kako ljudi ovo golman može da napravi? Tak da je zavrne bukvalno i da zabije u autogol. Gledaj ovo, koji je doktor, to moraš biti, brate mili, doktor. Brate, jao, Jurgen Sjerens. Što je, ovdje se već vidi da nije baš ono lik bacio, već mu, evo, kao što vidite, htio je uvatit, nije znao gdje je lopta i slučajno je zabio, ali opet je zabio. Da imamo ovdje, ovo znam, ovo sad je zabio, gledaj ovo. Ovo da sam htio gađat ne bi pogodio, da sam htio gađati lun, ne bi pogodio 100%. Gledaj, zafelšao je u gol, čisto u gol, gledaj. Brate, Isuse Bože, šta ljudi radi. Da imamo Vasilis, neko ime. Ga dečko zakuca u svoju mrežu, gledajte go.
bam, op, i jao, kako je, Grčka, jao braćo moja mila, šta ovo je radi u nogometu, Gomelko, da imamo šta ovaj napravio, ovaj opalio i... Ovdje je golman kriv, buk, tako, mislim da je golman na računu, nemam ni ja pojma, gle ovo, lik izbija, ali opet nije morao tamo izbijat, mogo je bilo gdje izbit buk, tu out, corner, nek čisto gol, bum. Idemo dalje, Carlos, da imamo šta je ovdje bilo. Okej, golman nije uspio. Ovdje ljudi, gledajte vi ovo, ovaj lik je opalio prema golu, to je bili protivnici. I ovom se odbilo od nogu i ovom od glavu i bam, gol. Okej, ovo nije bilo namjerno, baš ono slučajno. Ali ono, brate mili, kak je golman uzeo baci, ja to ne mogu vjerovati. Kako to golman može napraviti u završet? Gol penal, odbrani i šta sad? What the fuck? Zagrlio ga i... Da imamo još jedan put. Ovaj je opalio penal i ovaj je skočio na njega, ovom ispala lopta i bam, gol. What the fuck ljudi? Bog te. Kako ih ludih igrača ima, pa to je znači pa. Ovo je neki Mohamed, da ima šta je ovdje bilo, okej. Vidi golmana! Golman zabija polu škarice, gledajte ljudi, ove sjedeće škarice, bukvalno. Gledaj, bam, opali golman i bam, a dobro da je pustio, opet bi ovaj zabio, možda. A gledaj ovo, brate mili, koji si ti doktori. Idemo dalje, Amosa neki, da imamo šta je ovdje bilo, ovdje bio neki napad, ovaj je opalio. Gledaj golmana doktora, gledaj doktora, bog te. Gledaj ovo. Vidi golmana, pa ko tebe stavi na gol, ne bi ja tebe stavio da braniš, nema tih para, bog, gledaj. A to je igrač u stvari, ja sam mislio da je golman jebote. Ali mogu opet, brate mili, izbit bilo gdje. Idemo šta je loša kvaliteta. Ovo ne vidi se baš šta je točno bilo. Okej, da imamo ponovo će prikazati, ja mislim. Ne znam šta je tu bilo. Okej, ovaj je izgleda zabio, nemam ja pojma šta se je točno dogodilo. Evo 9. gol, da vidimo ko je to zabio. Durdica buk neki. What the fuck? Koji doktor sam sebi zabije, gle ovo. Bravo doktore, aplauz. What the fuck ljudi, kakvih igrača ima. Šta je ovdje bilo? Ovdje je bilo svega. Ovdje je slučajno ljudi iskreno bilo. Ovaj misle da će ići u gol, gledajte ovo. Odbilo se o stativu, njemu se slučajno odbilo od nogu i još bum glavom, prečko i glavom. Bravo. To je za pohvalu, gle ovo. Brate mili, gledaj, ovaj je opalio, ovaj je stativu, ovaj je nasio baš kad je išla lopta na odbijanciju i zabija autogol. Šta reći, idemo dalje, Debok, da ima što je ovdje bilo. Brate! Ali ju je zafel, htio je izbit, gle ovo. Htio je izbiti i bukvalno je opalio da se kotrlja unazad, gle ovo. Brate, gledaj, a ja ne vjerujem kako takvi igrači mogu. Pa to stvarno... Ide ovog doktora! Ovaj mogao izbit bilo gdje on drito u svoj gol zabije. Ja ljudi ovo ne razumijem kako... Glo! Imao igrača daleko od sebe i mogao je bukvalno se krenut dodat, opalit bilo gdje sam ne u gol. Wow, da je izbio u korner. Gle, šta je ovdje bilo i... Koji doktor? Gledaj ovo ti naprav škarice i pogodi sebe u glavu. Brate. Ja ne vjerujem. Ovdje je vjetar puo, ovo golman iskreno i nije kriv jer je, gledajte ljudi koliko je vjetar puho, brate mili, ja ga dobio 100%. Veo, lik ispalio loptu i vratila se unazad, nije očekivao da će vrat se nazad i gol. Okej, da imamo treći gol koji je Kompaniji, brate, Kompaniji da je zabio autogol. Okej ljudi, ovdje se svašta dogodilo. Da imamo još jedan put, Kompanije htio izbiti valjda i bam u svoj gol. Okej, ovo je zafelšo previše. Šta je ovdje bilo? Ovi se dodavaju nešto, zadržavaju vrijeme, šta rade, nemam pojma.
I uspit će doktor i What the fuck? Liku bilo dosta dodavanja, šta je bilo, ja nemam pojma. What the fuck, idemo na prvom mjestu, šta je? Festus Baise. Brate, svaka čast kak si ovo uspio, ali ne u svoj gol, gledaj ovo. BAM! Šta je napravio? I zabije sebi gol, what the fuck? Ok ljudi, to bi bilo to što se tiče ovog klipa, nadam se da ste uživali u klipu. Evo, po prvi puta sam vidio da je ovakvih panjeva od igrača i golmana ima. Ako želite još ovakvih reakcija što se tiče nogometa i tako tih nekih reakcija, pišite dole u komentare i lupite like i subscribeujte se dole na kanal, a mi se imamo sljedećeg klipa, do tada lijep pozdrav!